Һәм чирата хадис, ахыры хадис буенга عن أبي هريرة قال بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم Abu Hurayra xabar etadi, bir vaqt biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yonida, Allohning elchisi yonida o'tirdik. إذا طلع علينا شاب من الثنية ham bir vaqt bizni yonga nindir yosh yigit kelib chiqdi. فلما رأونه وفي رواية رمينا أبصارنا ham shu vaqt bizning ko'zimiz o'sha yosh yigitga tushgach qulna biz aytdik لو أن هذا الشاب جعل شبابه ونشاطه وقوته في سبيل الله o'sha yigit o'zining quvvatin, kuchin, o'sha yoshlik dardin Alloh yo'lina sarf etsaydi ekan. قال فسمع مقالتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم bizning bu söylashimizni Allohning elchisi eshitib oldi. فقال وما سبيل الله إلا من قتل Allohning yo'li ul Alloh yo'lindagina o'lim edi. Ya'ni siz o'lisiz Allohning yo'linda bu ul Allohning yo'lindagina o'lu debmi? deb aytadi payg'ambarimiz. من سار على ولديه ففي سبيل الله kim anisine iyilik ko'rsatirga tirishar ekan bu kishi Alloh yo'lida. ومن سار على غياله ففي سبيل الله kim o'zining oilasini rizq topirga tirishar ekan, oilasini rizq topirga tirishar ekan bu kishi Alloh yo'lida. ومن سعى على نفسه ليغفها في سبيل الله kim o'z tirishligi bilan, ya'ni xayr so'rashdan qo'rqib, xayr so'rashdan saqlanib, o'zi aqsha topirga tirishar ekan, bunday kishi Alloh yo'lida shulay kim o'zining gunohlarini tutar ekan, g'iffa. Как переводится гифа, ничек tarjima etiladi? Ya'ni chista bo'lar uchun, gunohsiz bo'lar uchun kim Alloh yo'lida tirishar ekan, nafsini tutar ekan, bunday kishi Alloh yo'lida. ومن سعى على التكاثر ففي سبيل الشيطان kimda kim o'zining maqsadini mol jiyu etib qo'yar ekan, bunday kishi shayton yo'lida. وفي رواية الطاغوت ya'ni tag'ut yo'lida. Tag'ut narsa ul? Tag'ut narsa ul? Narsa ul tag'ut? Narsa ul tag'ut? Tag'ut ul ya'ni Allohning cheklari qo'yganmi? Alloh o'zining cheklarini qo'yganmi? Shuni ishlarga yaramini, shuni ishlarga kerak. Kimda kim shu Alloh cheklari nindir narsa uchun, nindir kishi uchun o'zar ekan, Alloh cheklarini bu kishi demak, mana shu kim orqasida u Alloh cheklarini o'zdi, mana shu narsa tag'ut. Endi oddiy tilda aytganda Allohdan qolib boshqa narsaga ibodat qilar ekan, bu ibodat qilinuvchi narsa kim u? U tag'ut. U tag'ut bo'ladi. Yara. Eng birinchi bu hadisda Alloh yo'lida xizmat etuv, Alloh yo'lida sug'ishuv o'lugina tugul, shulay boshqa amallar bo'luviga dalil. Boshqa amallar bo'luviga dalil. Bugun bit bor shunday turkumlar aytdilar, Alloh yo'lida tirishuv, Alloh yo'lida xizmat etuv, u bordik Alloh yo'lida o'lu deb. Yo'q, mana bu hadis op-ochiq dalil. Demak, boshqa amallarda Alloh yo'lida kurashuvga, Alloh yo'lida tirishuvga kiradi. Demak, g'oyilani oshatuv, atiyaninga igilik ko'rsatuv, shulay molingni tobu, nafsingni tutib, bular borasida Alloh yo'lida tirishuv. Lekin bular borasidan bunda bek muhim masala, bular borasida qo'ya aylanib qaytalar. Qo'ya aylanib qaytalar borasidan. Shu amallar, biz sanab o'tgan amallar, payg'ambarimiz sanab o'tgan amallar Alloh yo'lida tirishuv bo'lib yozilsin uchun bular qo'ya aylanib qaytalar. Niyatga aylanib qaytalar, durust. Niyatga aylanib qaytalar. Ikki kishi masalan, ikkisilar ertadan uylaridan chiqib ishga boralar. Kuni bo'yi ishlaydi, ish bilan qayta. Birsi kuni bo'yi Alloh yo'lida tirishgan bo'lib, anga ajr savob olacak. Birsi bir nindi ajr savob olmayacak. Ayirma nida? Niyatda. Birsi niyat bilan chiqib ketdi, birsi niyatsiz chiqib ketdi. Shunga ko'ra uyingdan ertaga
Чыгып китәсең икән, эшкә ният кыл үзеңә. Ният кыл, әйт, менә Раббым, син бит миңа әмер иттең, гаиләмне ашатырга, гаиләмне карарга. Менә мин синең ризалык өчен гаиләмә ризык алып кайтыр өчен эшкә чыгам дип үзеңә ният кыл эшеңнән. Һәм көне буе, һәр мизгелең синең эштә булган мизгелең сиңа Аллаһ юлында тырышкан, Аллаһ юлында хезмәт куйган итеп язылачак. Аллаһ юлында хезмәт куйган итеп язылачак, чөнки барлык гамәлләрнең башы ул ният. Барлык гамәлләрнең башы ул ният. Шулай бу хадистә кисәтү кемнәргә? Аллаһка гыйбадәтне калдырып, дөнья малы артыннан чабучыларга. Дөнья малын җыючыларга. Мондый кешеләр шайтан юлыннан баралар. Шайтан юлыннан баралар. Шайтан юлының ахыры кайда? Җәһәннәмдә. Шайтан юлының ахыры җәһәннәмдә. Шуңа күрә гыйбадәтне калдырып, акча туплау, дөнья артыннан куу, булар байсыда шайтан юлы. Шайтан юлы. Әлбәттә, әгәр кеше гыйбадәтне калдырмыйча, Аллаһка гыйбадәт кылып, мал туплый икән, бу малын Аллаһ юлында сарыф итә икән, бу ягъни нурун галә нур. Бу тыелган гамәл түгел, бу киресенчә мактаулы гамәл. Ләкин монда ни турында бара? Аллаһка гыйбадәтне калдырып, мал җыю турында сүз бара. Һәм шушы урында бүген тукталырбыз. Субханака Аллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.